I am going to speak to you on the title of this message, How to Live in Victory. How to live in victory. Unfortunately, many Christians sing about victory. Many Christians sing about victory. Talk about victory. But in reality, deep down, they live in defeat. Namagamanta kaabay mo, is that true with you, kapatid? Maybe defeated by sin. Maybe defeated by fear. Maybe defeated by doubt. Maybe defeated by the pressures. Ma-overwhelm tayo. Kadigiti adu nga pressures iti panagbiag. Tonight, regardless of the temptations that surround you, the fears that are results of the problems you have, dagiti pagdudwaan tayo, kan dagiti adu nga pressure ti panagbiag, I am here to share this message to tell you victory is possible. And you do not have to live a defeated life. In some countries, baby elephants, digiti ubing elepante, are tied with a strong rope. Na tibker nga tali, galutan da digiti elepante nga ububing. And after years nga nakagalot, digitoy nga elepante, palusutan da, after trying to break free, di siyempre padasan na nga pugsatan. Di namut kaya, aging gana kakabsat, nga agsardengan nga mangpadas amang pugsat. Ket uray dumakkel da kanon kakabsat, nga kabailan da kuman nga pugsatan iti apag nakalaklaka nga panang pugsat kadayjay nga tali, haandan nga padasen pay, tati naka-mindset kadakwada, han ko kaya. In other words, they have the capacity to break the chain, but they are chained by a fear of failure in their mind. Deta ti problema itang arabi. It's not your pressures. It's not your problems. It's not the need. That is the problem tonight. The problem tonight is we live a defeated mindset. Many Christians are like that. Jesus has set us free, but we still live as if we are chained. Apay nga maibagak kakabsat, nga posible iti balaygi. Nga mapagbaligyam amin digitoy. Why? Because the Bible says in 1 Corinthians chapter 15, verse number 57, very clearly it says, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Posible iti panagbalaygi kakabsat. Kat no ma-experience mo dayti nga balaygi, imbes nga agrek-reklamo ka, madandanagan ka, wenno agkapkapoy ka, kadagiti adu nga karit iti panagbiag, you will always be thankful for everything. The reason why you will be thankful is because you are walking daily in victory. So iti dayti nga rabi, I would like to unlock, lukatan tayo kakabsat, iti sekreto, iti panagbiag nga nainbaligyan. And I am so glad that I could present to you this message with an outline of the acrostic victory. Spellingan nyo man ti victory. V-I-C-T-O-R-Y. You take note of this and apply this in your life. Di kito'y ti sikreto, tinainbaligyan nga panagbiag. Number 1, for letter V,
View yourself as God sees you. View yourself as God sees you. At datalo kakabsat nga makaamamukan ka. Sika, dagiti tattao kani Apo Diyos. Husto no saan? Sika, adda panakaamamom may panggap ti sarilim. Ti sabali, addamat panakaamam muna may panggap kan ka. Ngam ni Apo Diyos, adda iti naidumduma nga panakaamam muna kan ka. Kadigitoy nga talo, depende no sino kadigitoy, iti agturturay iti panunot mo, isu iti mangipatpataray iti biyag mo. Your life is either ruled by you who know yourself or by others' opinion about you or by what God knows about you. In 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nga maamuan niyo kakabsat, nga no addaman ti panakaamum about yourself, nga daytat gapuna kakabsat, nga defeated ka, ibatam dayjay kabsat. Kat no addaman iti agpulpulikos jay panunot mo, nga panakaamuti sa bali nga tao, kat dayjay kakabsat, iti mga adipan ken ka, pangaasim ta ibatam. May salaan kuma, iti pagaryem ta panunot mo, nga makaamamu ti kinasyasin nom. Dayta ni Apo Diyos. Regardless of how you know yourself, it doesn't matter. Regardless of how people know you, it doesn't matter. Tonight, how does God know you? The Bible says in 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, idi inawat mo ni Apo Jesus, that's what it means. He is a new creature. All things are passed away. That includes ti dati nga panakaamum ti sarilim nga kastuyak, let that go. Panakaamum ti sabali about you, old things are passed away. Naawatan nyo dayjay kakabsat. Ibatam dayjay. Ibatam, lipatam dayjay. I-deny mo, uray agandar di panunot mo. Don't ever entertain it in your mind. Okay? But the Bible says, all things are passed away. Behold, all things are become new. That is why you are not becoming what God wants you to be. It's because you do not have the mind of God about you. You have the mind about yourself. You have the mind of people about yourself. And you are not becoming the person that God wants you to be because you do not have the mind of God about you. Malagip tayo di story maipanggap ka DJ. May sakano nga baby eagle. Kat natnag manipod jay umok na nga nangato. Tinakatnagan nagakabsat. Kamanukan. This baby eagle was raised eventually among chickens. And he thought he was one of them. At anang arod kat isot makikita na manmanok. So akala niya, katulad niya sila. Yun ang akala niya. Doon siya lumaki. Yun ang kanyang past. Yun ang kanyang upbringing. Okay? It never tried to fly. Hanapulos pinadas titimbayab. One day, it saw an eagle soaring and realized it was meant for something greater. Nakita na, di may isang agilagat ko na apo, nagmayat nga tanno, kayak dayjay. Ang hindi niya alam, he was meant to fly like that eagle. But he was in bondage of a mindset, I am a chicken. Kakabsat, listen to me. Hamu ma-fulfill ti plano ti apo ti biyag mo, no hamu kitaan iti puso ken panagkita na ken ka. So ngay batam, kasla ti arig na kumagakabsat, kayam kumati agnegosyo, ngam kunam saan, empleyado aktulat ta. Kayam ti agnegosyo, kayam ti mang-start ti business, kayam by the grace of God. Maybe God has meant you to be, but you keep telling yourself, no, I will always be an employee.
You see, what it makes a difference. Mapagbaligyan tayo kumaamin, di gito'y kakabsat. You stop looking at yourself through the mirror of failure. Kanyak adumat ti failures ko tinaglabas. Adu digiti pinadas ko nga jak agbalay kakabsat. Ngam kayat nakading asawan, awan gundaway kon nga maragpat digiti nga banbanag. Maybe the Lord only allowed me to fail to humble me. Maybe the Lord allowed me to fail to help me grow. But it doesn't mean that I will always fail. And thank God, at da iti apo kakabsat, nga sabali iti panagkita na kada tayo. Many believers live like that chicken. And live like chickens when God called them to soar like eagles. Kada kayo nga young people, kunayo siguro, ti panunot yo, digitan ti mabalin nyo nga, ma-enjoy nga klase ti panagbiag, na inlubungan. But God called you to something better. The world may call you a failure, but God calls you His child. A new creation and victorious in Christ Jesus. Numanat ko namlata ta sarilim, saan kastuyak tulat ta? Talo nga tao, talo nga persona ti makamamugan ka. Sika, ti sabali, kaniapo Diyos. This message is telling you tonight, look unto God and let His perspective about your life, ti agarian ta panunot mo, and you will see life in a different way. You will see problems in a different way. You will see the world in a different way. Hangka agsarsarming ka dagiti failures mo tinaglabas. Agsarming ka DJ plano, DJ image nga kayat ti apo nga mapasamak iti panagbiag mo. So, do you see yourself as a defeated person or who God says that you are? Amuliplipatan kakabsat, anak na ka ni Apo Diyos. When you feel in life nga kunam agmay-may saak, sika, dayjay. Tanong ni Apo Diyos ko na nasaan kadwanat. In many ways, mga kapatid. So the first key to victory, noham mo nga masursuro dayti nga banag kakabsat hangka makaadayo. Immerse yourself in God's Word. Kaya't nga sawen, adu dagiti aramatan ni Satanas nga pangidivertan iti panunot mo. There are many available sources of wisdom in this world. Nagado nga libro kakabsat. Tactics nga nainlubungan. Methods nga nainlubungan. Success story nga nainlubungan. Nakaad-adu kakabsat. And Satan will present to you, amin digiti nga bambanag. Ngamno kayat mo ngagbalegi ka, iti plano, iti apogan ka, you go to His Word. The Bible says in Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Look, for then thou shalt make thy way prosperous. Babaan ti sa uti apo nga rumang ay ka, and then thou shalt have good success. Amuyo kakabsat, victory does not start from the people around you. It starts in your mind. It is one thing kakabsat, nga nagadu dagiti sulisog mo ti aglawlaw. Nga nagadu dagiti problema, adu dagiti karit, obligasyon iti inaldaw. But it is one thing nga magwardyaam ta panunot mo. Because victory starts in the mind. And if Satan controls your thoughts, he can control your life. Kunayo siguro, Pastor, kasalo nga makontrol ni Satanas ti panunot ko. Dagita mabasbasam, dagita makitkitam, mensahe, filosofiya, pamati, kapanunutan, taktika,
method, estratehiya, nga ipan ni Satanas ta panunot mo, kat di mo napuutan, isun iti mangwerwerret iti panagbiag mo. Isu nga awan, ham mo ma-experience di victory ti biag mo. Kasi ti philosophy, worldly philosophy. Ti apply mo nga principle ti Christian life, worldly philosophy. Ham mo mabalin nga i-apply iti Christian life, tinainlubungan nga filosofiya kakabsat, because it won't work. It won't work. The only principle, the only philosophy, the only wisdom that will work to make your Christian life work is the Word of God. Remember that point. Remember that truth. Amok nga ado kadatay tinagagatag. Basa, teko na kon uray leisure time mo. Ado kakabsat. Aganad ka. Baka digita kat ipadala ni Satanas. Disguise nga kala nagmayat nga filosofiya, nagmayat nga banag. Always go to the Word of God. Isu nga mo mapagbalin, isu nga mo masurutan, iti path of victory iti biag mo, kaputa sa bali, iti pag-research. Sa bali, go to the Word of God. The Word of God will renew your mind. Balyan na kakabsat, dagitay mali. Ikatan na dagitay kamali. Tapnon ti kasta, jay usto kakabsat. Di jay sa uti apo. It builds your faith. Sa bali nga pamati ti adda kadatay no daduma Self-sufficiency. Faith of men. Faith on money. Faith on your job. Faith on the promises of men. Because isuti ng feed kadatayo. The faith that was fed kas coming from the world. No. Dapat ti pamati nga ma-feed kadatayo. Pamati iti apo. It equips you for victory. So nga kakabsat, basic ko na tayo, ngam adakad pa'y sa bali. Awan ti sa bali kakabsat. Iti sa uti apo ti sungbat. Deta problema ti sa uti apo ti sungbat. Anyaman ta problema career-related, family-related, relationship-related, physically related, spiritually, mentally, ti sao ti apo iti sungbat. Ket marigatan ti apo nga mangitundaken kati balaygi gaputa sa bali iti filosofiya ti panunot nga agan andar ken ka. That's why you need to have a renewed mind. The Bible says, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No asesem ti biag mo itang arabi, why are you? Apay nga defeated tayo kakabsat. It's probably because we have the wrong mindset about life. The Bible is not just for information, it is for transformation. Baliwan na ka, but it is also for our preparation. Tapnon nakasagana tayo nga mang saranget dagiti adu nga karit ken rigat iti panagbiag. Isu nga kita nyo ni David, malagip ko, because of the point I just mentioned to you. Kaputa ti kalaban nagat ni Goliath, who is way bigger than him. Saul was thinking, how can this boy defeat Goliath? Ni David, amuna ti way nga panang defeat the enemy. But then Saul told to David, alam nga ro deti kwa, espada, iniggaman ni David, dadagsan. Alaam deto'y, anat Ilocano na di dyan? Kalasag, iniggaman na, nadagsan halos ang katahayag da. Kuna na nga kasta, no. I have not proven that. Deti nga palatibong, this is proven. And though, awampay na puutan da, iti gubat, nga iti armas, palatibong, ngam isu tinaprove ni David. And God used that to defeat Goliath.
Kakabsat, no matter how they sound so good a philosophy ti lubong, it won't work no Christian life ti pagsasaritaan. It won't work. You cannot use the enemy's weapon to defeat him. You need to use God's weapon to defeat the enemy. Hamo mabaling nga usaran kakabsat. Dagiti strategy ni Satanas nga iso pang defeat mo king kuana. Deti sa uti apo ti usaram nga pang defeat mo king kuana. That's why the second key to a victorious life is to immerse yourself in the Word of God. Mabutengak nga kas pastor, haan nga da ka sa buteng, but it's a warning as I speak to you, nga kada kayong agtutubo, kat mapukaw yu titarigagay yung agadal deeper in the Word of God. Nga tisapulin yung nga preaching, kat dete adut istorya na, dete adut joke na, ngam awam punto na, ti sa utiapo. Kakabsat, it is still the sword of the Spirit. It is still the Word of God, the two-edged sword. It is still the as it is written, nga kuna ni Apo Jesucristo, isut pinang defeat na kan Satanas, isumot ti pang defeat tayo, iti kabusor tayo. So hamo kung kuna nga, umdasan tamay sa bersikulo kanyat, adupay, dagiti bersikulo nga dapat, aramatem nga pang laban mo, iti kabusor, iti panagbiag. Nang nangrunan no tila amom kat Jesus wept. 1 John 3:16. I hope I have established that point very clear to you. Immerse yourself in the Word of God. How much time do you spend in God's Word daily? Agyaman kayo, taditi church tayo, talaga nga isut focal point eh. Number 3, the third key to a victorious life, letter C, is commit to prayer and depend on God. I do not know a Christian who can fight and win his battles without prayer. No. It was not meant nga tipang defeat tayo kakabsat in our strength. It ought to be through prayer. Kita nyo ti Bible kakabsat. Anat common denominator dagiti amin a great man. Apay nga kasjaylangan ng ti ka-powerful, ti godly influence da. Apay kakabsat. Why? Because of prayer. Noah was a prayerful man. Abraham was considered a friend of God. A friend of God. Why? Because nakaas-asidag ni Abraham kanapo Diyos. Kat marikna na dagiti iparipirip iti apo kenkwana kat surutan na kakabsat nga talaga. Aramidan na. David, a man after God's own heart. Apay, tahapang ay aywanan na dagiti karnero agkarkararag. Pagbalinam nga ti kararag kaslaangas mo iso nga pray without ceasing. No agluglugan ka nga mapaniskwela, agkarkararag ka. No agdaman mapampanunot mo nga ideas, ti apot pang ibagbagaam, digiti nga ideas, hanlang at sarilim. Kunama po, da napanunot kong idea, at makunam, apo, nga tapirma at deto yung nga transaksyonan. Apo, tanggapot deto yung invitationan. Apo, deto yung nga taanat aramide. Kat ti apo, magustuhan na unay kakabsat, no kang kanayon tayo nga makisaogan ko ana. Communication with God. Di ilustrasyon ko naman pa'y victory di pagsasaritaan tayo. I talked to you one time about planning. DJ piloto, uray inadal na ti agpatayab eroplano, han na mabalin nga patayaben di eroplano, nga han nakasarita DJ at dati control tower. Because no inaramid na nga haan na kinasarita di control tower kakabsat, ipagad na ti biyag dagiti pasahero na, kan dagiti pasahero dagiti madungpar na nga eroplano, pati ti bukod na nga sarili, pati di eroplano, damage because of failure to communicate. We live in a world where the world is telling us, you can do it, nalaing ka kung naanangamhaan, kung nati apo, without me, you can do nothing. James 5:16, the effectual, fervent
prayer of a righteous man, adot magudilan na kakabsat. Apay nga kaslawan unay magudgudilam, nagadot effort mo, nagadot impam mo na pigsamon, nagmalmalem ka, imudumod mo amin na sikom, ngam apay nga kala nagbatit, baka kurang kat kararag. Hang ka nagkurang ti kaget, hang ka nagkurang ti effort, hang ka nagkurang ti diskarte, ngam nagkurang ka iti kararag. Haan nga ta, ngano data kinagaget mo, data kinadiskartem, data kita effort mo, no inkararag mo, baka hanlakas tat resultana. But we don't pray. Amuyo kakabsat, iyarig ka, no nagaget ka, nalaing ka dumiskarte, nalaing ka makisarita at tao, nalaing ka iti amin na banag, ngumawan kararag mo, you are just like a cell phone. A phone may be expensive. Nangina. It may be powerful, but without a connection, it's useless. Gusto? Nohan na makapick up ti signal deta cellphone mo, ano servina? Kasano nga maka-internet ka? Kat halos ti biyag ta cellphone mo, tapno ma-maximize mo, de kita function na internet. In-install ang Facebook, awan mo't internet, agwaret nga ro, di Facebook kita, agandar nga ro. In-install am, de kiti nakatadong application, usto Fernan, tartariman cellphone ni Fernan. Ti biyag ta cellphone mo, internet, connection. So uray, sino ka nga tao, ti panagkitam ti bagim. No awan connection mo ti apo kan communication iti kararag. Futile. Kasta kakabsat ti bilag ti kararag. Kung kunak ti apo Lord, adut hangko kabailan nga aramiden. Adu dagiti hangkon nga maaramid. Aramidak ti mabaling kong aramiden ngam adda dagiti saan kon nga maaramid. Aramidak dagiti mabalin ko dagiti kabailak nga aramiden. Ngam adun dagiti saan ko kabailan nga aramiden. Katapos si kakaditi agtignay ka nagtrabaho kadigitoy. It's amazing that when you work, but when you pray, God works. Many Christians live in defeat because they fight battles in their own strength instead of seeking God's help. Prayer connects us to the source of power, and when we pray, God fights for us. Ni Apo Diyos kakabsat timang titibalegi. Ada nabasak iti nga sticker nga ti kunana, 7 days without prayer makes 1 week. W-E-A-K. Pagkapsutan na ka. Iso nga kakabsat, iti dahi ting arabi, dinggem daytoy sa uti Apo ken ka. Dinggem dayto, ipangag mo, dakay ngagbuy-buya, wherever you are. Adayo kay man nga lugar, dinggan nyo dayto. Deti kararag ti kalasag tayo. Number 4. In the word victory, letter T. If you want to live a victorious life, turn away from sin. Hamo mabalin na kaayayam ti basol katagbalegi ka. Turn away. Don't turn to sin. No alukuyin na ka, don't yield. Don't give way. Hamoy kantiwaya ti diablo ti biyag mo. You have to realize that sin is deadly. Sin is destructive. Hantay ngamin ammo kakabsat no kasanot epekto nga dakas ti basol ti biyag tayo eh. No ma-realize mo kakabsat dayta nga banag, you will be on guard, you will watch. The Bible says in Hebrews 12:1, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily. Nagalisto na ka nga itiklob. Alisto na ka nga guyuguyan. Let us run with patience the race that is set before us. Listen, some sins are obvious. Another obvious sin, lying. At da i-share ko ito kada kay ito no Sunday, uno kada kiti sumagsaganad.
maipanggap ka DJ storya, DJ na ibalod. Kat amoyo nagsurat iti last message na. Amoyo nang adresan na, ni nanang na. Kunana nanang, dapat, kasi makuha isunan silya elektrika. Abuyit ko na di surat na. Nanang ko na. No tutuusan, duwata kuma nga masilya elektrika. Kasi duwata nga nagbasol. Kat no basaam kakabsat, jay surat daytoy nga mabitay, masilya elektrika. Mumti ko na, malagip mo nanang. Idi ubingak. Inalak dayjay kanan ni Manong. Kunam, okay lang. Sinursurwan nak, tikas jay nanang. Malagip mo, nga siyak, nagawidak ka inriririk, dagiti memestrak. Imbes nga i-correct nak, dagiti mestra, kaputa, kunam ngay ayatan nak, dagiti memestrak, isudat kinondenar mo, sinursurwan nak, iti madinanang. Kaya ito tabasaak? Tapno marik na yun no kasanot kadagsan, ito lying kakabsat. Allow me to use the cellphone here. Amo yung mati standard tayo ayang for the sake of that. Gaputa masapul tayo kadeti message tayo. Whether this is a true story or not, it makes sense. A prison inmate on death row was asked his last wish before he would be electrocuted in the chair. He asked for a pen and paper, then wrote, "Dear Mom," nanang tatang, dinggan nyo deto eh. Padak nga nanang tatang. "If the law was fair today, you would be here seated next to me, waiting to be electrocuted in the electric chair. But since the law is blind, handamot ammo, I have been convicted for the crimes we committed together." Mom, remember how it started? Do you remember when I was 3 years old? When I stole my brother's sweets? You did not correct me. Remember very well when I was 5, the day I stole my neighbor's toys and hid it at home? You said nothing. Mom, remember when I was 12, when I hid my cousin's ball in the garage, when he had to come play with us at home and you said, you did not see it, yet you did. Do you remember the day I was expelled from school at 15 years? Dad wanted to punish me, but you refused. And that very day, you had a bitter argument with Dad. Nagapa kayo kinitatang because you were defending me. You said, I was still young. You said that teachers were wrong to say that I was not attending class. Badit insuro na ka di anak na. You defended me. You said I was right, yet you knew I was wrong. Mom, remember very well, you saw me steal our neighbor's bicycle when I was 17, but you did not report. I sold it, but you were silent. But you did, you were silent, Mom. You loved me so much. Yes, you love me, but you did not correct me. Instead, you spoiled me. That is how it started. And it graduated slowly until today, when I will be executed for bank robbery and murder. I was very young. I just needed your guidance. By the time you will be reading this, I will be gone. Yours truly, your loving son. Binasa mi ito sa mga anak namin. Kaya huwag kayong magagalit. Pag galit kami na nagsisinungaling kayo. Di baling mapalo kayo, basta honest kayo. Huwag na huwag kayong matutong magpapalusot sa amin. At siyempre marami sa atin, ganon.
Pero mga kapatid, mabalin nga kasjay man dagiti common nga makitkita tayo. But I hope tonight you realize how terrible is the power of sin in one's life. Data kakabsat, basit pay lang data nga mangipakita kada tayo no kasanot katireble iti basol iti biag tayo. And if we want to live a victorious life, we need to turn away from sin. Some sins are obvious: lying, stealing, immorality. But some sins are hidden. What are those hidden sins? Bitterness, pride, selfishness. Kakabsat, kasanutay nga agbalegi no digito iti pagariyon tayo iti biyag tayo. Namagaman ta kaabay mo, si bibiyag ka pa eh. Amo yun, sumgarak nga mang basa ka DJ kakabsat. We cannot run for God while holding on to sin. We must let it go. We cannot embrace God's best while holding on to Satan's bait. The devil does not need to destroy you. He just needs to distract you. What sin is holding you from victory today? Kat kunate kuma, oh Apo, thank you so much. Tani pastor, imparealize na kada kami manan ita. Kasanot ka delikado iti basol. Kabuteng tay kumakakabsat. It was sin that caused Adam and Eve and the human race to fall. Ngam ti Apo imay na tayo ni rescue kakabsat. Nagsakripisyo, binayadan na dayta basol, tapnohan tayon nga madusa pay iti impyerno. It is one thing nga nailiklik tayon manipod impyerno, ngam itanta na isalakan ka. It is one thing nga babaan ti ayat ti Apo, ti parabor ti Apo, ti asi ti Apo, nga isot agari ti biag tayo, babaan iti dayta, mailiklik tayo kumakadagiti ado nga sulisog iti panagbiag. Kadagiti ado nga mabalin nga pakaitiklaban tayo iti panagbiag. Let us turn away from sin. Amen? Letter O. Overcome fear with faith. Overcome fear with faith. The Bible says, if you are going to live a victorious life, in 2 Timothy 1:7, God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amom nagtuktok king ka ni fear. Umay tapanunot mo, tapnon, dete, anat na gandan, riribukan na ka, wano, pagtormenta, duwan na tapanunot mo, digiti nga fear, bayam nga ni pamati timang lukat diri daw. Because when faith opens the door, he will find out there's no one outside. Kabuteng ti fear ni faith. So nga ti panagbiag tayo kakabsat, feed your faith and your fears will starve to death. Mabaling iti dayto nga gundaway, adda ka iti dayta nga sitwasyon. No adda ka iti dayta nga sitwasyon, masapol nga kargaam, pakanam tapambatim, pakanam, feed your faith. Amen? Letter R, and we are going to close. If you're going to live a victorious life, rely on God's strength and not your own. Rely on God's strength and not your own. Kung ni Apostol Pablo, I can do all things. Amoy ka na sound that I can do all things. It means mapagbaligyak amin. Kung nga rod, in whatsoever state I am, addaak man iti panagkirang. Sino kada kayo iti nakirang ita? Oh, halangan nakurang, nakirang. Wano addaak man iti nasayata ka sa saad. Kunana, I have learned and I can do all things. Mabalinak amin. Why? Through Christ, which strengtheneth me. Amen po ba? Victory is not about your strength. It's about Christ's strength in you. The Christian life is not about trying harder. I know you've been trying harder. It's about trusting deeper. Agrig-rigat ka lang kayo, kapsaat. No ti Christian life, si kalahaan, you're trying harder.
Why don't you follow the path of trusting deeper and trusting deeper and trusting God deeper? Dagiti mo maawatan, agtalag kalatagan na po Diyos. Dagiti sa una ken ka, agtalag ka kat agtulnog kalatagan ko na. Just follow the path, trust deeper, and you will overcome the fear. By obeying God, you will become strong. And if you don't obey God, you don't become strong. Amen po ba? Your weakness is an opportunity for God's power and last. Darigat mo to, jak ilipas man eh. Amen? Letter Y. Maudi. Nga sikreto tinabalaygi nga panagbiag. Kaya sumot lang tinabalegi, abiyag tinalda. Yield to the Holy Spirit daily. Yield to the Holy Spirit daily. Galatians 5:16 says, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lusts of the flesh." Masapol kakabsat, nga patengel ka ti Holy Spirit. Dua nga panunot ti agan andar king ka. Panunot mo, kan panunot ti Apo. Anya ka digitoy, ti agan andar king ka ita. Hello? Ulitek. Dua nga panunot, iti agan andar king ka ita. Bukod mo nga panunot, wano nakam, wano panunot nga na Diyosan. Ana, ti agan andar king ka ita. Dayta nga nakadepende ti balay ti biyag mo. Sursurwem nga ti kadakanito, konfrontarem ti madi nga panunot, ket ti Holy Spirit konbiktarem na ka, ipakita na king ka. Wrong, ma-realize mo buti. The word yield means, so just say yes. Pastor, what does it mean to yield to the Holy Spirit? It means yes. Kasla kumaita, agdingdingag ka dito eh. Uray masaktan ka, Apo na isot pagayatam, yes Apo. That's yielding. Ngam no agrastrason katapang panunod mo. You are not yielding. You are resisting. You are quenching. Then you expect to go and live in victory. Yield to the Holy Spirit. You need the authority of God in your life. You need God to have the lordship over your mind, over your heart, over your body, over everything. If God is not in control of your life, you cannot live a victorious life. So ako na ti Bible, bringing every thought, kada panunot, kada sumuplot na panunot mo, bring every thought under the captivity and be in subjection to the Lord Jesus Christ. Yield to the Holy Spirit. Makapanunot ka kumaman ti dakasen. Kung nati Holy Spirit king ka, madi, deta turturungan da panunot mo. Okay, Lord, ibatak Apo. Dito iti aramidam, kung naking ka ti Holy Spirit, Apo, hangko kayat kumangam, sige Apo. Angam no, awan, kanayon latang aham, kukuan ti Holy Spirit. Ignore mo ti Holy Spirit, iti panagbiag mo, you cannot live a victorious life. Kakabsat, digito'y ti sikreto. Nakadepende ti laing mo nga mangyaply, kadigito nga prinsipyo ita, ti panagbalaygi, iti panagbiag mo. There's no other way. No, adamom nga sabali nga sikreto, ti panagbalaygi, I'm sorry, digito iti biblical nga sikreto, ti panagbalaygi. Kat ulitin, nakadepende ti laing mo nga mangyaply, kadigito nga principles. Will you apply them in your life? Letter V. View yourself as God sees you. Akadependet lang mo nga mangyaply. Letter I. Immerse yourself in God's Word. Letter C. Commit to prayer and depend on God. Letter T. Turn away from sin. Letter O. Overcome fear with faith. Pakanam tapamatim. Letter R. Rely on God's strength and not your own. And letter Y, yield to the Holy Spirit. Tonight, manudeta, 2, 4, 6, 7. Yan na dita kakabsat, ti masapul mo nga i-work out iti biyag mo. Maudi, ulitik manan. Kakabsat, kada kay nga buy-buya, nakadepende ti laing mo nga mangyaply kadigiti nga principles. Iti panagbalaygi, iti biyak tayo. Ket kakabsat, let's go for victory.
Encouragein kayo kakabsat. Reviewin nyo dito. Hanak agpa-invitationan, tawan oras tayon. May balbalayo. Reviewin yun to. Sakbay kay nga maturog. Namnamaan nyo nga ikararagang kayo nga may apply tayo dito yung kakabsat. Takas pastor, kayat ko nga nabalay gitay amin. Tapno napintas ti anayas ti panagserbi tay kiniapo Diyos. Dagiti anak tayo mabendisyon. Ala, hangko ka ati dugan ng kakabsat, usto di jayan. Sinot adana-adal na itangarabi, itayag nat ima na. Amen. Sinot naliwliwa, amo mo medyo natadam, numayat kat paliwliwa ka. Amen. Praise God. Let's pray, Heavenly Father. Thank you, Lord. Thank you, di pa nang tulong mo kanyak nga nang i-share. May nga banag dayjay. Kat ita ti dawatag kan ka, tulungan na kami nga mang-i-apply daytoy nga naiburay. Oh, Lord God, amok nga ni Satanas, kat permi nga nawagwag itataa po Diyos. Kat amok nga dublian na itiway na nga mang-distract kada kami ngam Lord. We will apply these principles. Thank you, Lord. Hanaumdas ti oras ngam dakalabanag nga naipakaawat kada kami digiti outline. Continue to bless us, Lord. In Jesus' name, amen.